Muhammad nagutoranije ndagutumye. Reka ngeze ngaho muriko muriyumvira mwese mufise ubwenge yaba abayisilamu yaba nabandi murafise ubwenge bwo kumenya ikinyoma uko kivugwa. Icyandiko ndagutoranije ndagutumye. Bino ngaha karibu. Komera amashimwe Yesu kumukozi wiwe. Hallelujah. God bless you. You are very smart like Jesus. Buri munsi nkunda kuvuga iri jambo ngo kutiga niki. Urazi impamvu aba bagabo ari nk'abwenge intumwa bakurikiye Muhammad niyize. Sasa uyu mugabo atizi yari kanagira bitabo gardien yagiyeyo. Gute aba bagabo boca ubwenge gusumba intumwa yabo? Bibonekanye ko babize gusumba Muhammad ngo baba musuzuguye. Bisaba ko nabo bakiga nkuko agize gute atize. Ikibazo nk'iki reka nambura ijambo yavuze ngo Yesu yaho umunyenganande na Satani. Reka tubyumvikane ko yemo. Reka dusure mu kandi cyo gice. Matayo 4. Matayo kigabane cya 4. Reka turabura munyenga aba bagabo bemeza ko baba barize cyamurese. Ariko ikigwa kiri hano ninde yatoranije nde? Muhammad. Iminota 20 iraheze aterekanye Muhammad yaratoranijwe ngaha. Kane Niba mutahafite kuki mumira ku rusato. Inyabayibaze. Aya. Umugwanizi yongera kumujyana ku musozi uhagaze cyane. Amwereka ubwami bwose bwo mu isi. N'ubwiza bwabo. Ati ibyo byose ndabigu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukuri gushimagizwa nkangire kubereye Allah subhanahu wa ta'ala jalal amahoro n'imigisha ngondagare kwasoje ntumwa n'abahanuzi nawe sundi ni cyitegerezo cyiza umwarimu mwiza adatinya abahakanyi nawe ni ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nukuri ngerageje kumviriza umuvuga butumwa avuye hano ku ruhande rw'abakiristo. Jewe numvise umenga hari ibibazo byahereye uburyo bitari byuma ntibaze no kugira amajwi neza kubyimana aho urumba no kumarira kugira amajwi neza kwanza. Reka twigire twirire umunyenga arangije ku muntu yamukurikiye neza biravuga ngo ukurikiye kuvyo yavuze guhera ku wa gatanu ejo nuno munsi automatique mabirumvikana ngo icyo yahakanye ejo acemera no munsi, icyo yahakanye ku wa gatanu yacemeye ejo, icyo yahakanye ejo acemeye no munsi. Ati gute ejo yatubwira ko Yesu ari Imana weri uno munsi atariko turumwe nobesha noheba nkageguza ntabwo ari Imana nikivyerekana nyina wiwe uriya Yesu naye nababwiye ni Maria mbere nikivyemeza yari yatoranijwe n'iki Imana. Tunabona uongo wake nimekunuku kweli kabisa. Sasa amaze kubigaragaza none umuntu w'umugabo kumurya mwe mwashaka ngaguma benshi ekada hano hari imbere y'abandi bantu rukorana mu kazi ashaka kuba hariho na bantuze bamnabukwe nabande urumva ntiyoguma yimara amaza kandi bamubona no mugani w'ikirundi warayamaze ngo n'umusaza akagwa ureke bariya ngira ngo batazi diru riko bari baguma babesha we nakwemeye kabisa. Ati kugira ngo bigaragare ko kubesha kwanje ntegerezwa kugira ahantu ngarukira raba Quran arake ijya amayunga nyina afungiye sire niho ndugira niho hera nibwo rero inyandiko regira iti safi madai haya ivyo yavuze ngo Muhammad ngo yasenze ibigirwamana by'Imaka yanatiriwa nguvu kwa aya ngo arongera inguvu ku nyandiko kwa aya wanayoisema kuwa kwa aya avuga yuko imeshuka kwa mnasba wa tukio hili asa ngo yaje kubera iyo mpamvu y'icyo nyene cyabaye na hatukumtuma kabla yako mtume
inyandiko iravuga ngo ntitwatumye intumwa n'imwe mbere yawe yewe ntumwa y'Imana Muhammad wala nabii cyangwa umuvugisha ila anaposoma kiretse ko buri ntumwa yose yisomye shetani alitia fitna katika masomo yake. Tulia ikicyemeza ko buri ntumwa iyo yigishije shetani ikishiramwo ubwangano cyangwa se amajambo atari meza mw'ibyo byigisho byiwe. Urugero yarutanga nyaza kukwereka manira umurongo lakini Mwenyezi Mungu ariko uhoraho Imana bigira byose ondoa anayoyatia shetani kisha bya bindi byose shetani yashizemwo Imana ntabwo ibisinziriye kuko twabiri wabiryama. Kisha Mwenyezi Mungu Imana itikuramwo kandi Imana huzimakinisha aya zake igahita nono ishinsuliza ku murongo byabisomwa byayo ya ntumwa yayo. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Teremka inaendelea safi dhana hii potovu ati rero uko kwibaza amakenga y'ubupapa yabo bagabo inajibiwa haraka katika sura hiyo hiyo. Inyishi yaho nyene mwiyo sura nyene rimwe yumva kuri wari kibazo mu mutwe kuwa bivuga ngo wala shetani wala hasemi kwa tamaa ya nafsi yake ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha. Na intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntabwo yavuga ikintu kubera ugushaka kwiwe kiretse uko yishuriwe na Allah niko yashikana shetani wa hayakuwa haya anayoyasema ila ni wahi uliofunuliwa. basi iyo mirongo ibiri yose hari ahantu yaberetse ngo jewe Allah ndagutoranije yahasomye jewe Allah Muhammad nagutoranije ndagutumye. Reka ngeze ngaho muriko muriyumvira mwese mufise ubwenge yaba abayisilamu yaba n'abandi murafise ubwenge bwo kumenya ikinyoma uko kivugwa. Icyandiko ndagutoranije ndagutumye bino ngaha karibu komera amashyi mwami Yesu kubw'umukozi wiwe. Hallelujah. God bless you. You are very smart like Jesus. Buri munsi nkunda kuvuga iri jambo ngo kutiga niki. Urazi impamvu aba bagabo ari nk'abwenge intumwa bakurikiye Muhammad niyize. Sasa uyu mugabo atizi yari kanagira bitabo gardien yagiyeyo gute aba bagabo boca ubwenge gusumba intumwa yabo. Bibonekanye ko babize gusumba Muhammad ngo baba musuzuguye bisaba ko nabo bakiga nkuko agize gute atize. Ikibazo nk'iki reka nanguri jambo yavuze ngo Yesu yaho umunyenganande na Satani. Reka tubyumvikane ko yemo. Reka dusure mu kandi cyo gice Matayo gigabane cya kane. Reka turabura munyenga aba bagabo bemeza ko baba barize cyaburese. Ariko ikigo kiri hano ninde yatoranije nde Muhammad iminota 20 iraheze aterekanye Muhammad yaratoranijwe ngaha. Kane Niba mutahafite kuki mwumira ku rusato inyabayibaze. Aya umugwanizi yongera kumujyana ku musozi uhagaze cyane amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo. Ati ibyo byose ndabiguha niwapfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani kuhanizo ngo uhoraho Imana yawe aba ari usenga. Tekana Yesu amubwira ati we Satani mvako kuko byanditse ati uhoraho Imana yawe aba ariyo usenga. Yesu isho Satani ati ngo nsenga uhoraho gusa Imana yawe. Nihe uyo munyengu hariga mwa abantu mwe reka mwigisha abantu kuri ikiryoha tukireke tugume mu kigwa. Nihe Muhammad yatoranijwe kuba intumwa. Umwarimu yajenga yatazi imirongo irenga 7 yerekana ati uyu Musa yaratoranijwe, Aburahamu yaratoranijwe, Mariya yaratoranijwe. Nicyanditswe kandi tubabisoma muri Korowani. Hehe Korowani nzima nimwayibura murondera agapapuro kinyamakuru hari isoko batagaza indagara muraba n'utupapuro bataye tw'indagara twanditse ati Muhammad uratoranijwe. Tujye tugenda twese tubabayisilamu ikiba kizagiheze ariko
uyu mugabo reka nje ku kintu babeshe kandi hari icya kabiri babeshe ngo Yesu yagiye kubwira imwe mu mpiki ubutumwa wa mugabo we mwebwe Petero wa mbere Petero kandi 18 Petero wa mbere Yesu yagiye kubwira ubutumwa imwe mu mbi bwana muko makafiri hivyo pigandiko ngo nibwo yagiyemo umviriza nibwo Yesu yagiyemo abariri muhemu biri mu ibohero teke none ngamwe mu bizirihe ngayo amamagarira ikizi wandi sasa nibyo ambwiye ngo ndaba abantu kubera hariya nari narabye s'abantu sibyo murakoze reka nirabira abantu mwebwe ibikoko ndabaretse sawa ugize neza kweli kabisa ugize neza sana urakoze sasa ahitavuga ati kubera Qur'ani yavuze ko iyi ntumwa ivuze shetani ashiramwo ibintu byo gucanganya kweli 4:8 Matayo Yesu yari karigisha amaze kuba ari karigisha yadiri ya shetani akavuga ati aha nta kindi ngona reka manze guha umunyenga we Yesu manze nkukure mu bantu reka kubigisha manze nguhe wasi bigenda gute kandi iyo nyandiko niwe yayitanze wewe nyene wayitanze inasema umurwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane umurwanizi ari we Satani ajana ku musozi uhagaze cyane ajana nde Yesu ni Muhammad ekada uwo yahawe umunyenga ninde Yesu awuhabwa nande na Satani kumbe ni hatari bari bagiye gukora iki bari bagiye obyo ni hatari kabisa soma inaendelea amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo Satani yahindutse kuba umuhubiri umuvuga butumwa yigisha Yesu atangira kwigisha Yesu amwereka igisagara n'ibintu byiza nimba Yesu yari mu myipumbazo yaramugeduye atangiye kumwigisha umuci Yesu yari umunyacaro Shetani amweretse umuci ati ibyo byose ndabiguha ati uya muci wose ndawukugabira wewe hari haruguru ni wapfukamira ariko bwira ngo ndawuguhe bonus numfukamira ukansenga tulia Satani amaze kwigisha Yesu ati niba mfukamira ukansenga cyaguha iki umuci nimba inyigisho ya Satani itabayeho abakristo basenga bameze gute bapfukamye sori ngo babanigisha ngo amafi yose apfukame mizina ryane ngo rya Yesu igupfukama Yesu yabyishijwe nani na Satani kumbe ovyo kwaza ni byemera Allahu akbar wozumenye ikiduga woduga manurira harya nyene sasa tipe yakubwiye ati tuseme ibintu wamwe bicekinge neza udugi ku bintu ubona twagiye mwalimu ndiyo baba ndugu yangu aitaraduga aduga kuri Qur'ani uziyo yaduzeko duha makuru aduga kuri Qur'ani 2:9 yerekana ko Yakobo yatoranijwe kuri iki intumwa uwo Yakobo yari umukristo cyangwa yari umusilamu kabisa Qur'ani 232 Iba yari umukristo kabenda mwembe kwanza ujya Yakobo yari umuki inasema amuvuza zango birahetse Bismillahirrahmanirrahim safi inasema mwalimu maze Ibrahimu aragabana biwe ubwislamu maze Aburahamu aragabana biwe ubwislamu batubwiye ngo Yakobo ari muryango wande wa Ibrahimu ababo umuryango wa Aburahamu barazwe iki ubwislamu utubwire baragubukire turabandanya safi Yakobo nawe aburagabi uko nyene aragabana biwubuki ubuislamu takbir Allahu akbar niga bandanya hoje bana banje ati rero bana banje kuva mbahaye ubuislamu mu byukuri Allah yarabahitiye mu idini safi nimuzopfe mutari abaki abaisilamu takbir Allahu akbar uhezajigwe kuzaniyo ego kabisa akoze wewe uzana n'izindi tipa itaraza yarupfukuye ngo Muhammadi ngo yasomye Qur'ani ngo amaze gusoma Qur'ani ngo amajina aramwumviza wewe nagusebinze ngo ahita aramwumviza ngavuga ngo ku by'ukuri twumvise Qur'ani
we igitangaza. Sasa ndabaza ikosa Muhammad yakoze reka darihige niba ari kosa basi. Petero wa mbere 3:19. Petero wa mbere 3:19. Iyo nawe ucufuta. Iyi nyandiko rero iragira iti kubasoma n'abandika. Ikaramu ucufuta. Agira bati nibwo yagiyemo na Yesu tureke Muhammad. Nibwo Yesu yagiye mwibohero abarira impuhemu mbi ziri mwibohero abwira impuhemu amadayimoni ziri mwibohero ijambo ry'Imana y'amasatani ngo yigishe ijambo ry'Imana. Onega Muhammad mumuhiga kugwa ngo nyabaki ngira ni deni abafitiye. Niba ari deni vuga babarihi vuga turi uwo Muhammad yagiye kwigisha ayo madayimoni ni wese vuga turirihe. Mutangiye guta amaboko nk'abatwawe n'uruzi. Niko bimeze. Niba umurongo utawubonye ceceka. Ivyatsi biranyereye. Ahantu utangire guta amaboko. Tipe! Ahitaraduga ahantu wenda abereka ubusuma bwiwe. Asoma Qur'ani 4:5 kandi abereka ikintu yanyegeje kuri Muhammad. Wewe. 4:2 Safi 5:2 Kivuba Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Inyandikira giriti mwalimu. Bana mayumbis. Kubasoma n'abandika. Safi. Uko Kiswahili. Alisoma ya Kiswahili. Ya Kiswahili. Na mimi nitasoma vile ya Kiswahili. Kweli kabisa. 42:52 inasema Bismillahirrahmanirrahim. Bana na namna hivi tumekufunulia wahi kwa amri yetu. Ulikuwa hujui kitabu ni nini? Yerekana ati Muhammadi mbere na mbere igitabo ntiyarazi ngo niki wala imani cyangwa ngo ukwemera niki, ariko tumefanya kitabu hiki Qur'ani, ati twagize iki gitabo rero Qur'ani ni nuru ambayo kwa hiyo Qur'ani twayigize umuco kwa nuru hiyo kwiwa muco Qur'ani tunamuongoza tumtakaye katika waja wetu, tuyobora uwo dushatse mu bashumba bacu, na kwa yakini mbere hani yacia simba rero nakufacha makuru hanu simba na ndakurura, na kwa yakini ati kandi kubyukuri we Nabii Muhammad wewe nani unaongoza katika njia iliyo nyoka. kuki wase kwasomaho Kweli wase kwasoma waze nguri ikorosi no kwibinyandiko ahantu turagucunga ibyo bavuze ngo basenga umuco Qur'ani n'umuco muyisenge, basenga Qur'ani muyisenge aya ngo musenge Qur'ani ntiwabibonye senga we nakubwiye bwihuru umujambo senga ubu tosabwa ngo usenga Yesu umuco ubu gusenga Qur'ani ubu no gusenga Qur'ani ndiko so wayitangiye ibyo bavuga nta munzani babiri Qur'ani none ni Imana none wavugira iki umuco ngo wabivuga ubona byagucange cy'ubona uno munsi n'umurongo ni witanguye abo babita abanyamuco babiri ko Allah ari umuco nuko Qur'ani ari umuco ni wagiye ubyitangira wewe nyine hagiye tugira kwiyo nyine yego kabisa tipe ahita duga neza ngo kugira ngo tumenye intumwa tuyimenyera kubyikora tutawatazama kwa matendo yao. Achaja muri Bibiliya inzira nta Giswahili buryo ndusha witonde ahita soma Matayo 7:15 yego kabiri reka nje ndakwereka kandi yanse kuvuga kandi kibuti kweli tafi inyandiko rero iragiriti naam tuje ku 15 ajya ahereye mwereka kandi rero yibagi mwirinde bigira abavugishwa naam abavugishwa n'Imana tafi baza kuri mwebwe abandi atubwira ngo yitwa nde bambaye nk'intama ariko imbere aramabingira y'inkazi, bamwe biyambitse inkofero nk'abayisilamu kandi ndana ari gupinga ubuyisilamu. Muzobamenyera kubyo muvugira hano. Mbega 2:1 ibyo bamaniriye umuntu wese avumereza ati mwami abo bandi rero ibintu bamicambera avuga ngo mwami abameze bite umuntu wese avumereza ati mwami ego siwazo kwinjira mu bwami bwo mwijuru ukabuzi ko biri kuramena amatwi abantu babwira ngo mwami kwinjira mwijuru ngo ne
upfa atari ukora ibyo data wo mw'ijuru agomba iretse ukoze iby'Imana yo mw'ijuru ishaka. benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami Ibishengero no munsi byino biraririmba ngo mwami Yesu mwami Yesu. nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe Safi. twasenda abadayimoni mu izina ryawe Uno munsi biro barakoma induru ngo toka kwa jina la Yesu. nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe Ibitangaza birakoreka mu izina rya Yesu. niho nzoba jingibura Yesu abakomora babwira ati naho nigeze mbamenya wewe yaba mugenza wa ekipe yanyu yose Yesu nta numwe azimwo. mviraho abakora ibizira mwe Potere ya mbali. Kuraza ibintu byo abo ni bande rero mwarimu abo ni bande abande ntabuzi duha amakuru 24 Matayo 24 Matayo ndabakwereka kuko hazokwaduka bigira Kristo abana ba Kristo s'abakristo n'abakristo bitirira izina ryande rya Kristo ari wende Yesu akazi kabo no kugira iki abigira bavugishwa n'Imana uryavuze ngo umuntu uvugishwa n'Imana ngo ubarikiwe bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bagirene bazimize n'abatoranijwe yanyu twayibonye no kuzimiza abantu n'ibyashoboka aha rero ntabwo gikunda kirugaye kabisa tipe atasoma Wakorinto wa pili 11:15 11:15 nakubeshe nazanditsa 11:15 ntanditsa hana kubisa inasema naam 15 nuko safi zikigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi bukugororoka iherezo ryabo rizohanwa n'ibikorwa byabo. we yashatse kwerekana yuko hariho abakozi ba Satani bashaka kwigira nk'abakozi b'iki b'Imana. uraza abaribo 17 aho nyene 10 aho yagiye ni huja harabandanya aho nyene 17 niho basimba ivyo mvuga simbivuga nk'ijambo ry'umwami wacu ari amakuru rero waduhaye umbanye no kuyavuga ntayavuga nk'iby'umwami uri amwami wamubwira abantu ariko ndabivuga nk'ufashwe n'ubupfu ibintu bye bizimu abapfu ku ruhande nizigiye yuko mfise inyanduruko yo kwirata turiya aho twavuyeyo kabisa dukeneye ibintu by'abantu bazima iby'abapfu ku ruhande abapfuye nibagira abapfuye kandi mbabarire ntwongere kwere dukeneye iby'abazima kabisa kipaca dugira rero kuri Korani indwi 144 ntibigure isoma atavuga ngo Imana yatoranije nde Mose kuba intumwa atavuga ati none dufatiye kwino nyandiko ni hehe Imana yatoranije nde Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero uko Mose yatoranijwe niko n'intumwa y'Imana yatoranijwe 73 15 Qur'an 73 nimba uri kurateka imitwe rero ngaho 73:15 igitabo cyeranda Qur'ani gira vuba inyandikira gira iti kubasoma nabandika naam bismillahirrahmanirrahim safi hakika sisi tumekuleteni mtume ati kubyukuri twabazaniye ntumwa aliye shahidi juu yenu kugira ngo wicabona kuri mwebwe kama tulivyompeleka mtume kwa Firauni nkuko twarungitse intumwa kuri Farao. Intumwa yarungitse kuri Farao ninde ni Musa. Ati na Muhammad yatumwe nkuko Mose yagize gute yatumwe ugapinga Qur'an irahari Qur'an 2:153 twagiye kabiri 153 inyandikira gira iti rero kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe kubasoma nabandika safi na 53 havuga kandi na 50 agira hati aho uzoja hose kane 153 okay 150 naam bismillahirrahmanirrahim naam kwa wasomyi n'abandishi mu vyukuri naam abahakana Allah n'intumwa ziwe kandi bashaka gutandukanya Allah n'intumwa ziwe bagashaka gutandukanya Allah n'izo ntumwa ziwe ngo turazemera izi ntituzemera ngo yatumwe uku ubu nawe yatumwe gutya bavuga bati twemera zimwe ngo twemera Mose tugahakana izindi
akana Muhammad bakanashaka kwihitiramwo inzira bagashaka banyene kwihitiramwo inzira ari hagati y'ukwemera no guhakana hagati yo kwemera no guhakana abo nibo bahakanye bukuri aba rero mumenye ngo nibo bahakanye bukuri kandi twarabateguriye abahakanye ibihano bimaramaza Waislamu takbir Allahu akbar aha rero nta kujana ku ruhande wowe ukaza ugapinga ibiri inyuma birahari turakurindiriye ngo akari inyuma karahinda ngo pingerere yarupfukuye narurabemo takbir Allahu akbar nikorera ivyigwa bige